Noro Jotona Hambai, Kok Tripura, Dongor TV, Swrangchati, Tai, Kok 24, Kok to Mathumnai, Jotona Nono Sarikaham, Angoro Tini Press Meet of Hamaninke, Khwna Sini Kaisha Program Togo, Thinang Hamkwrai Lakai, Abuni Kaisha Awareness Campaign, Khwna Sinoro Onko Sinoro is Auditorium Hall or no Kaisanai, Inke. Sini je nai tonai ro jotono norna khabai khubai koini musugo khanani awareness campaign of phai maja phainani bagai khana painani bagai phai saimanani bagai je sini program tamo abo Thinang Hamkwrai Lakai abo tamo khana sini kabangma borgrono salaikana je loan Rwjaknai hine khana loan ni form rijak lak khana bank account ni opening ni bank account opening the form Rwjaknai chance tongo ekhana ka जों सालायनानै सिमिसे जे लोन बसक माननाय बाहाय के लोन माननाय बो प्रोजेक्ट नो बेस खाय लोन माननाय मैक्सिमम बसक माननाय इंटरेस्ट साबो पे खायनाय गेरेंटर साबो होनाय बसक नंबर्स बरनो लोन दिजानाय सिनि बैंक नि स्टाफ रो फायनाय बरकनो एड्रेस खायनाय जतो A to Z साय खनारनाय खनानि प्रोग्रामाव सिनि बुबाग्राव तंनाय सिनि CM साहेब तंनाय सिनि डेपुटी CM साहेब तंनाय ता जतो EM रक तंनाय जतो MDC रक तंनाय जोनल नि जतो चेयरमैन सब जोनल चेयरमैन जतो न इनवाइट खायजाक सिनि बुबाग्राना आं पाइपले हामबाय मारियो तामुनि बाव हिंके जे बनि कन्टेक्ट नि बिसिंतै न ताबो ओ कायसा जों लोन दिनानि सिनि बरग्रनो सुबानानि अबो ओ नेटवर्क सिनि बुबाग्रानि साथो मुनि बिसिंतै सपायखा कबो बरक हिन्नाय जे सिनि बुबाग्रानो जतो बरनो हामजागो बा सिनि बुबाग्रा सिनि अग्रानि बागै अबाहाय जतोनो हामबायरो हिनै लजिकली जे सिनि बुबाग्रा तुइ फैका जेताबौ ओ कायसा सिनि अनएम्प्लॉय योट तंनाय बाय मारियो बेले के सिनि ताबो सिक्लारक अनएम्प्लॉय योट तंगो कबां मानो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट खायजा कबां मा तंगो बिजनेस खायदेन मुसुगो इनकाम नि लामा सामनान मुसुगो किन्तु बैंक रो थांगो लोन मायनि बागै बिजनेस स्टार्ट खालामयां तंगो के बरक जतनो ओ चान्स माननाय बरक जतनि बागै न कायसा अपॉर्चुनिटी काहाम अपॉर्चुनिटी जे बिजनेस खायदेन मुसुनाय रन बागै जों जतनो साख्रि नांगौ जतनो साख्रि माननान मुसुगो साख्रिबो खायनो नांनाय बनि लगे बिजनेसबो खायनो नांनाय बिजनेसबो खायके चिनि बागै काहाम चिनि इनकाम जेनेरेशन बागै बे चिनि ताबो जे गोबां बिजनेस खायनो मुसुनाय र चिनि अन लोन रिजार्वनि बिसिंतै न गोबां बरक हेल्पफुल होनाय हिनि जों खायो चिनि CM साहेब फाइनाल तमनि प्रेस मीट चिनि डेपुटी CM साहेब बरक तो ताबक और स्टेशन करे आबनि बायनां फाय तिनि चिनि जतो नाय तंनाय रनो चिनि TTC हापांनि अंगै आं किसिजा कक लार फायमानि जे चिनि ताबो पारा बिसिं र गोबां बरनो चिनि गामि रगो लोन लानानि बागै बा लोन मानानि बागै दालालि रबं तमनो बररो रां रबो सानै तमनो फर्म कालेक्ट खायनके रां नांनाय लोन मानानि हिंके रां नांनाय पार्सेंटेज मारानाय अबरबो सायमानो हिंके अमाहायरनो ट्रास्ट ताखायदि बरनो बिसेस ताखायदि लोन सिनियर आज लोन Rwjaknai अब कोनो धरने रां लाजागला केवबाय सिनि TT ADC से ताबो नायनाय जेसिनि बरनो बाहायके जों जबानाय अब जों जतो माल साय तलायनाय जेव माहायके दालालि खाय तनाय रक बरनो बां कोइनेन मुसुगो जे चिनि तिप्रा साराव जे चाया सुगे तनाय गरीब रो तनाय सायमे तनाय बरनो माहायके ता थगायदि इनके सिनि जे लोन मानानि मुसुनाय रक केबनो रां रबो तारिदि केवबाय जदि रां सानजो हंके बरनो नरक बिसेस दाखायदि अमाके ता थगायजाकदि जोंहा बरबो साराय सायमानो नांनाय सिनि थ्रु साब जोनल फर्म Rwjaknai सिनि जोनल हेडक्वार्टर सिनि 8 नम्बर्स अफ जोनल तंगो अ जागानो ब्रांच बुख्रुब जानाय नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सिनि Chengsai फर्म रिनानि बैंक अकाउंट ओपनिंग
aborbo khana ni jorano jeng start kharin planning tongo sinoro stall tongnai fishery ni tongnai sinoro khana ARDD ni tongnai agriculture bo tongnai aborok jotono khana sai rijaknai bahai ke jeng loan mannai boma ke project khainai osono sagai nor joto tinoro फाइनेरो जतनो हामबाय ताके सुमसा लोकलक त खना जतनो फाइनाइ फर्म मानाय एकाउन्ट खाइनाय बागै नै मियाबो एनवास खाइका एकुजन आरनाय तासिबो जल दिसि आइन साइटन का पन बता ना आबो को बस दौते को बुइन खानि अब मियानि मिटिंग सालायजाखाम जों जतनो मियानि मिटिंग करै मियागो जे डिसिजन लाजक माने आबो काहाम दं जे सिभाइ जला ताइकेसा इनके वेस्ट आरो रिजानाय हिनै इके जों सिनि जत जुनालनि बरक चिन त्रिपुरा सारक जत जुन एरियानि खबजानाय रक जतनो मानानि मुसुक बायु इके खाना जों तो अवेरनेस प्रोग्राम सिमिसे खलायनाय इके खाना जदि जों कायसा सिबाहि जल रिजाखा ताइ कायसा वेस्ट जुनो बाकी साब जुनाके रिजाकलिया आबोंके कायसा सिनि जे ताबो लुन्ड मानानि मुसुकनाय बिजनेस स्टार्ट खायनायनि मुसुकनाय जतनो ताबो कबांमा जों खाना कावरनो फाइ कासु पाइजाखिनै जे खाना प्रोग्राम एते नंनाय लुन्ड मानाय बा फर्म कालेक्ट खायनाय हिनै इके कायसा इनडिसिप्लिन हायं थानाय जतनो मानानि मुसुक जों नायो जा माननाय जों जेसे रिजाकनाय जतनो जों इकुवेल मकल जों नायनाय जतनो जों इकुवेल के नायनाय जत जुननो जत साबजननो इकुवेली जों फर्म एलोकेट खायनाय आबोनि बागैनो खाना जों तिनि जे प्लेनिं खायमानि मिटिंग आबो हंकै सुदु जिनि खाना अवेरनेस कैंपेन सिमिसे हंनाय जेफोर जों प्रोग्राम खायनाय आफोर सिनि बुबाग्राबो सपायनाय आफोर जों तामो खायमानि आबो जों नायलायनाय सारदै गैसा समु जे अरनन रनाय माने आबो हागे जारा बेकार तंनाय बरमो सुबिदा रनाय ना जे आगिनि सिनि बानिया खायतंनाय बरमनो बदा आबोनि सुबिदा जेटाबो आनएमप्लॉय यूथ तंनाय बरबो एप्लाय खायमानो बा एक्जिस्टिंग बिजनेस आगिनि जरा जे अलरेडी बिजनेस खायतंनाय बरबो रां नांगौ ताबो बरनि बिजनेस न ताइकेसा ग्रुप खायनायनि बागै बरनि बिजनेस न क्वार्टर खायनायनि बागै बरबो एप्लाय खायमानो सर खाना फर्म लगो जे सुदो अवेरनेस प्रोग्राम सिनि खायजानाय आबा हायजा सिनि जे तिनि मीटिंग खाय सिनि डिसिजन लाजाखा सिनि प्लेनिंग खा खाना जों अवेरनेस कैंपेन सिबसे खालायजानाय जतनो सिरिनानि बागै जों पहिलानो जत सायमानन नांनाय सिनि बरबो गावमा बरक दङ सिनि जे आनएमप्लॉय यूथ दग एजुकेटेड बरक बा बिनि सेकांरबो बैंक रो थांगो लोन मानानि बागै किन्तु बैंक रो लोन दग माय आंगो तामनि हिके सिनि एक्जिस्टिंग बिजनेस करै एके बैंक रोकै बक अलवेज नायो जे नोंनि बिजनेस अलरेडी तोर दंना करै नोंनि बिजनेस अलरेडी दं हिकेसे नों बिजनेस खालाय दङ नोंनि दुकानाव दङ बा गाड़ी जेकुनो नोंनि बिजनेस एक्जिस्टिंग बिजनेस आबरो नायबो बैंक रक लोन बरनो प्रोवाइड खायो एके सिनि बरक तो स्टार्टिंग जरा बरक लोन मानान मुजुगो बा बिजनेस कटाल के सेंगनानि बागै एके सिनि बिजनेस अलरेडी जों खालायजा करिनके सिनि एक्जिस्टिंग बिजनेस रक सिनि अलरेडी सेटअप खायजा करिनके माय आंगो एके ओ जागाव ताबक जों नायनाय जे पहिलानि जरा बिजनेस जे खालायनाय मुजुग नाय रक बरबो नायमाननाय जों जतनो जों इकुवेल के बाहाय केरनाय अब जों नायलायनाय सर कोनो डिसिजन न दाना कबद अमा हाय दिन लगो जों फर्म लगो नाय आबा हायरा कोन आलोचना दांनाय सिनि तो पहिला तो फर्स्ट अफ ऑल जों नांनाय सिनि खुमुलुंगनो जोंनि जेताबो जे बैंक बाय जों कक सालायका लुननि बागै ताबो ऑफिस खुलुयाकु ऑफिस तो पहिला सेटअप खानि नांनाय ऑफिस खुलुक माने यागुलसे लोन रिजाकनाय ऑफिस नि गोबां सामुं द ऑफिशियल सामुं खायना नांनाय ब्लेक ऑफिस करें कने बजार थाङै सामुं खायना नां खायमानायबा जे बैंक नि स्टाफ रक तंनाय बरबोद सामुं तो खायना नांनाय नि फॉर्म रिनाय फॉर्म फिलअप खायनाय बा लोन रिनाय प्रोसेस बैंक जे खायना नामनि आबर तो बर ऑफिस से सामुं खायना नांनाय ब्लेक जोंनि टारगेट रखा पहिला ऑफिस खुलुग्रा दं अबनि यागुलुंखाय जों लोन रिनाय जेंनाय ताबो क्रमदि गारि रक पाइनाय ई रिक्शा गावनि बाय बोसोर होनाय मैक्सिमाम ताबो का एग्रीनि रमदि फिशरी एआरडीनि बा रमदि फरेस्ट रमदि फानो बिजनेस खायनाय के आबनि बोसोर होनाय आबरो आजरनो जों तो जों जे सालायमानि जों मिटिं तो इसेनो जों फाइनल डिसिजन खालायनाय जतनि ओपिनियन नाजानाय
tini bo chung meeting o haino sini CM deputy CM sini honorable joto EM sini joto MDC rono ang invite khaijak je meeting phai joto jani suggestion lainani bagai ba sini romde taba ang raima bili phakya ang to raima bili elaka sini bo bhai issue to ba sini unemployed youth busuk jara bang ba business khaina busukna busuk bang ang am jani simse saiman ketai tabuk romde khoini sini representative rok tongo borbo saimane je khoi am sairo sini tipra sarok busuk jara business khaina bai interested ke boma haike jeng ya pri selai almane jeng joto sini honorable MDC rok sini EM rok sini CM sini deputy CM rok jeng jeng tini asuk laikha abon morino jeng besango step lalane isino jeng je decision khane jeng final decision isino jeng decision lalane kusarok tai lemo sarok khangla bisi balok lak sini target to tabuk tini August September October ni bisingono jeng saitok lainai je mansak jeng October ni bisingono sini borok rono loan relainani jeng lainani ke tabuk sini samung jodi kisa baloi thangkai tai kisa jorafon nai mano kintu sini target rongkha October ni bisingo jeng relainani je khana ni je loan awareness or joto district ni borno da khaler jama khana ni loan awareness campaign o sini joto district ni borok no romde tabuk Tripura Rajuni Patani Borpono Pakia Tripura Sora sini Guwahati ro tongo ba Shillong ro tongo borba eten khlaimano ar to kono issue kri jotono phaimano kharani je loan awareness campaign o maximum jung da asa khayo jeng khayo je sini west sini sibahi jola ba gana ni je tongnai sini jun tongnai ar no attend khlainai ni jeng khayo haipone joto jun ni phaikan kai jeng jotono allow khainai ar ke bono ka soklak jotoni bai se open for all sar pai thakte kaisa sunu tabuk abada district dole district ro ni phano borok ro tabuk west district o phai business start up khani mo sungga go borok ni yang apply khai da mama jing je loan Rwjaknai jung to june wise sini office khuluk janai ang poila basaka dolai bo tongnai mahai saudo bo tongnai emahai sini joto june tabuk gumti jung to 8 June sini tabok agi to 5 numbers of journal business setup khani bini business bo west June phana bo phai setup khaimano bini business bo muchu khangkai agartala phana thangai setup khaimna abuta individual upor sebli tabok je business khane bini upor se bo tabok oro koni kok loan nakha bo tabok thangai romde Shillong ko phana thang business khane koni kok gabuta individual upor se individually saka se abuta depend khainai sini je bank tongnai jeng bor boy salainai sini tipra sarok tabok gonda toisa business khane musuka ani am chaino ke bor business khai bino se kamai songla bo wan soka bo loan na paijak bo ar rang bai bo thang dili lo bo business start khaisinai to se bank ro bai salainai bono se bahai ke dili thang business khainai ba je kono ja thang business khainani jumon opportunity rei manai karon bino bo income on nanai bino profit faina nanai business khaikya bo roisabari ni borok means bo loan lagai roisabari simino business khane ba koya bo jeja business khane musona chung और न बोनो business khane se elo ma khainai sini main target to bo bahai ki business khai benefit mannai abose enka tabok rondi bo loan lagai roisabari ni business khai bin loss ma ong tokha amai ke to chaya enka chung bono ka soi tongklak bahai ke chung bono lab khainai individual bahai ke profit khainai abor bo sini suba mong tongnai